الفصل الرابع كيرول نيا بونغول كمنهاج المسلم الأدب كنياغول مع رسول الله ونرين الله صلى الله عليه وسلم. يشعر المسلم نقل جلدون أصعي في قرارة نفسه إندر نيبغول وونكي ماكوكين بوجوب الأدب سبوا دغول نياغول الكامل timmugol kadi ma rasulillahi wondude nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam wa dhalika ɗum non ko andorta lil asbabi ko sabu ɗi sababuji attaliyati wonɗi arde ɗo. awalan inna allaha ta'ala andeno Allah qad awjaba lahu gomɗi o waɗɗinani nelaɗo al adaba alayhi ne'agol wondude e makko kanko nelaɗo. qad awjaba lahu gomɗi o waɗɗinimo kanko neɗɗo on al adaba ne'agol alayhi e dow nelaɗo assalatu wassalam ala kulli mu'minin e dow kala gomɗinɗo wa mu'minatin e gomɗinɗo debbo. wa dhalika ɗum bi sarihi ko sabu feeñugol kalamihi dawlol Allah ngol azza wa jalla ida qala to mande kanko Allah dalno ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu wata on ardo dey bayna yadillahi yeso Allah wa rasul nelaɗo makko wata on iwtiri yeso mabɓe acceɓe wona yeso iwtiron ɓaawo ko ɓe wi wo jaɓon kaɓe rewi wo jokkon. wa qala subhanahu ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u wata on townu dey wata on ɓantu dey aswatakum hitoji mon ɗi fawqa sawti nabi sengo dow hito nelaɗo o. wala tajaru lahu wata on feññinanmo kadi bil qawli konngol ka jahari ba'dikum li ba'd wonande yoga e mo wonande yoga bi mana taw innumo muhammadu he ko ɗum feññinanmo konngol wiyemo annabajo Allah ma nelaɗo Allah. anta habata amalkum fi wata gollel mon ɗin bonu wa antum la tashurun. wa qala ta'ala innal ladhina andana be yaghudduna joltinaɓe aswatam hitoji mabɓe inda rasulillah fa ulaika alladhina imtahana Allah ko ɓe wonɓe Allah jarribori qulubum ɓerɗe mabɓe ɗe littaqwa fi kulol Allah lahum maghfiratun wa ajrun azim. wa qala subhanahu innal ladhina aybe yunadunaka wonɓe ma noddude min wara'il hujurati ka ɓawo wirgalloji aktharuhum la yaqilun ko ɓuri ɗuɗde ɓe mara hakkiloni fi hunnu walaw annahum haraɓe sabaru ɓe muññino hatta takhruja ilayhim lakana khayran lahum. wa qala jalla jalalu la tajalu wata waɗu du'a ar rasuli noddandu nelaɗum ɗum baynakum hakkunde mo ka du'a ibadikum ba'd wono wi'irta goɗɗo go mamadu ari ɗo nelaɗo wata o noddirmo non. wa qala aidan Allah dal kadi innamal mu'minun ande no gomɗinɓe ɓen ko homɓe alladhina ko ɓen amanu billahi wa rasulihi wa idha kanu siɓe laatike ma'ahu wondude nelaɗo ala amrin jami'in e dow fiyake hawtitanaɗe lam yadhabu ɓe yahata hatta yasta'dinuhu ha ɓe diso nelaɗo yananaɓe. wa qala subhanahu innal ladhina andeno ɓen yasta'dinunaka waynotoɓe ma ulaika alladhina yu'minuna billahi wa rasulihi fa idha sta'danuka siɓe waynike ma li ba'd sha'nin fi huwoygol yoga e fiyakuji mabɓe fa'adhan yana liman shi'ta minhum. wa qala jalla jalalu ya ayyuhalladhina amanu idha najaytumur rasula sonoto nelaɗo fagaddimu ardine bayna yaday najwakum ko adi yeso condi mon ɗin sadakatun sadaka kono noon o aya ɗo ko montaɗo ko heɓino gollitirɗo ɗum ɗo wo ko sayyidina Ali radiyallahu anhu ko on yanunomo landagol nelaɗo sondagol nelaɗo o ɗaɓɓi sadaka hon o ƴetti taw o itti sadaka taw so landi nelaɗo on sayi ɓay metti fi heɓaki tawi joni condi ɗin e lande ɗin ɗuytike Allah subhanahu wa ta'ala anili aya bimana umunti aya on dhalika khairu lakum wa atharu fa in lam tajidu fa inna Allaha ghafurur rahim fa in lam tajidu fa inna Allaha ghafurur rahim. saniyan ɗin mun ɗum ko neɗɗo julɗon faam anna Allaha ta'ala wonden Allah teɗo to ɗum qad farada gomɗi o fardi alal mu'minin ta'atahu ɗoftagol nelaɗo wa awjaba o waɗɗini muhibbatahu yiɗugol nelaɗo fa qala o dali kanko Allah ya ayyuhalladhina amanu ati'u llaha wa ati'u rasul. wa qala o dali noko koni fali hadari yo reno alladhina ɓe yukhalifuna wonɓe lundade an amri ga yamirore nelaɗo nden nelaɗo maka e sonnajo mbumu ɓandu mum ɗum kanko o yaltinandu ka yaasi nelaɗo maka e gorko accutu ware mum nden tentina conci mum ɗin o dasa conci ɗin wano debbo on no o femba ware makko nden wokkude nde wano wokkude ɓeygu makko nden non nelaɗo maka e sonnajo juutin conci makko ɗin o tentina ɗi wano gorko on non no hulɓini an tusibahum fi wata heɓuɓe yo fitnatun nambara aw yusibahum ma wata heɓuɓe adabun alimun lette musude. wa qala subhana wa ma atakumur rasulu kala ko nelaɗon addani on fakhuduhu koni jaɓe ɗum yo
ko ɗum woni kanŋeɗen ko ɗum woni keeye on ko mettata o ko mettata on hawke kala ko jogi ɗon jaɓon ɗum wama nahakum anhu kala ko haɗi on ko welata o ko welata on fanta woɗɗite hawke haɗite wa qala taala qul in kuntum tuhibbuna Allah siko gonga ɗon yiɗi Allah wona haala wingil fattabi'uni haray ko yon jokka min Muhammad yuhibbukumullah on say Allah yiɗa yon wa yaghfir lakum dhunubakum wa man wajabat kala on mo waɗɗi ta'atuhu ɗoftagol nelaɗo wa harumat haray hino harmi kadi mo halafatuhu lundagol nelaɗo lazimat ta'addubi waɗande ne'agol mahu wondude nelaɗo fi jami'il ahwal e nder dendanangal alhaaliji ɗi salisan tataɓun ɗum neɗɗo julɗon ko yo faamo inna allaha wonde no Allah azza wa jalla qad hakkamahu gom ɗi o ñaawini nelaɗo fa ja'alahu o waɗi nelaɗo imaman imamu wa hakiman e ñaawowo qala taala Allah dal inna anzalna ilayka alkitaba bilhaq litahkuma fiya wonu ñaawowo bayna nnasi bima araka Allah wa qala wa aniskoni he Muhammad uhkum ñaawo baynum hakkunde maɓɓe bima anzala Allah wala tattabi hawa'ahu wa qala fala wa rabbika he mi wondiri jomima la yu'minun hatta yuhakkimuka ha ɓe ara ɓe ñaawino kama fima shajara baynahum kala ko jilɓi hakkundeji maɓɓe tumma la yajidu harakade ɓe heɓali fi anfusihim ka wonkiji maɓɓe harajan ɓittende wo e sattende wo e mettende wo mimma gadate ko ñawɗa kon on say noon wa yusallimu tasliman wa qala walaqad kana lakum gom ɗilatini kon fi rasulillahi uswatun ñentinal hasanatul labangal liman kana yarjullaha wal yawmal akhir watta addubu ne'agol kadi mal imam wondude imam o wal hakim e ñawowo tafriduhu hino farli ɗum kadi ashari'u sharia o wa tuqarriruhu hino qirriti ɗum kadi al uqulu haqqille ɗen wa yahkumu bihi hino ñawa ɗum kadi al mantiqu salim bimana ɗengal hisungal kala kadi no ñaawa ɗum rabi'an na yabunnu inna Allah ta'ala no Allah to ɗon kad farada gomɗi o farlimo hibbatahu yiɗugol nelaɗo ala lisanihi e dow ɗengal makko fa qala sallallahu alaihi wasallam gomɗi nelaɗo tigi maki walladhi nafsi biyadi mi wondiri on mo wonki awne jungo mum ɗum ko Allah la yu'minu ahadukum hatta akuna ha min Muhammad mi wona ahabba ilayhi hara miɗo ɓura yiɗede ka makko min waladihi wa walidihi wannasi ajma'in wa man wajabat kala mo waɗɗi muhibbatahu yiɗugol nelaɗo wajaba aray waɗɗike kadi goy al adabu ne'agol iza'ahu takko nelaɗo wa lazimat ta'addubu haray waɗɗike kadi ne'agol ma'ahu wondude e nelaɗo khamisan ma ikhtassa bihi rabbuhu ta'ala konko Allah teduto ɗon hertinanimo min jamalil khalqi immorde labegol tagu wal khuluqi e ngikku wa ma habahu bihi e konko Allah subhanahu wa ta'ala on yiɗirimo min kamalin nafsi immorde timmal wonki wa dhati e zati ko ni wonki toujours fa huwa ajmalu makhluqin ko kanko ne laadon ɓurɗo labede tagungo wa akmaluhu ɓuri timmude alal itlaqi e dow no fottana wa man kana kala laatiɗo hada haluhu ko ɗum ɗon alhaali makko kayfa ko honno la yajibu ta'addubu woni tawata o wawata heɓude needi ne'agol maahu wondude ne laaɗo ala hadihi ba'du mujibatil adab e hino ɗo yoga e piiji waɗɗinayɗi ne'agol ngol ma wondude nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wa ghayruha e ko hinaɗi kadi katirun ɗuɗuɗi walakin skoni kayfa yakunu al adabu ko honno nedi ndi wonirta wa bimada yakunu e ko honto ndi wonata hada ko ɗum ɗo ma yanbahi woni ko hanani neɗɗon an yu'lama nde o andata awa are e ande yakunu al adabu nedi ndi latoto maahu wondude nelaɗo sallallahu alaihi wasallam awalan ara nun ɗum bi ta'ati sab ɗoftagol nelaɗo ko maki kon waɗa ko haɗi kon pottoɗa wakati tawi athari e ñentingol batteji nelaɗo ɗi darano nelaɗo waɗiri noon inde bobo waɗira noon nelaɗo jombira noon no nelaɗo feƴƴiniri fatunde noon an kadi feƴƴinira noon wa tarassumi khutahu e mbadinolgol palanɗe nelaɗo ɗen laawol nelaɗo ngol fi jami masaliki e dendanangal laawi makko adduniya waddin ka aduna yankeji e dina yankeji saniyan ɗimmon ɗum Allah yo gaddima nde o ardinta ala hubbi e dow yiɗugol nelaɗo wa tawqirihi e mawningol nelaɗo wa ta'zimi e teddingol nelaɗo hubba makhluqin yiɗugol tagaɗo go'o
aw tawqiruhu ma ɗum teddingol tagaɗo mawningol tagaɗo go aw ta'zimuhu ma mawningol tagaɗo go ka'inan man kana noni wono on way wona imamu maliki wona imamu ahmadu wona imamu shafi'i wona imamu abu hanifa wona imamu bukhari wona imamu muslim wona goto wona sheikhul islam temi wonɗo hara ko nelaɗo ɓuri teddude jungo ma di on ɗon ko nelaɗo ɓura yiɗede ka jungo ma di on ɗon salisan tataɓun ɗum mo wala to weldudugol man kana yuwali kala mo nelaɗo welduduno e mum ko ɗum woni ne anagol nelaɗo nelaɗo no welduduno e aboubacry mo welduduno e umaru mo welduduno e usman an sa dariki a wi ɓeɗo ko heferɓe nelaɗo no welduduno e nene aicha ɓeygu maɓɓe sonnajo maɓɓe yiɗaɗo maɓɓe an sa dariki a heferɗini oɗo a saboti oɗo harayse koman wo mo adatu e añugol man kana yu'adi kala mo nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam añuno warida e weltorgol bima kana yarda bihi konko nelaɗo weltorno wal ghadabu e monanagol lema kana kala ko nelaɗo laati yaghdabu lahu himo monanino rabian ijlalu mawningol ismi inde makko nden kanko nelaɗo wa tawqiruhu e mawningol mo inda dhikrihi fewndo jantagol inde makko si inde makko nde wolama mawninamo wassalatu wassalamu alayhi mo jam e kisi wonimo wastizamuhu e mawningol mo wa taqdiru e mawningol shama'ilihi gebe nelaɗo den wa fadailihi e ɓure nelaɗo den khamisan jawabun nun tasdiquhu gongingol mo fi kulli ma akhbara bih kala ko humpiti min amri dini modde fiyake dina den wa duniya fiyake aduna on tigi holo fop wa sha'anil ghaib e fiyakuji wirniɗi fil hayati duniya ka gurdan aduna wa fil akhirati kalahar sadisan jega bundum ihya'u sunnati wurnutugol sunnaji nelaɗo ɗin hara daraki inni min sunna waddatalan e goɗɗo julɗo wil poɓo wilni na sifa oɗo islam faala yo tawsi sunna accama a wawiwa fintundi finto soppi koni goɗɗo hani wawde yaahi wona sunnito wurnito sunna nelaɗo wa izhara shari'atihi feññinowo sariyaji nelaɗo ɗin wa iblahu yottingol da'awati noddandu ndu nelaɗo jokkunondo wa infadu e si'ingol gollitira wa sayahu wasiyeji nelaɗo ɗin sabi'a jeeɗiɗa ɓunɗum khafdu sawti joltingol hitogol inda gabri ka takko gabru nelaɗo wonande mo Allah newinani yahugol ka gabru makko Madina mi torki Allah min Abdullahi Kala e onon ɓe jentiɓela wota en maayu en yahali hajjuɗen waɗuɗen umra yahen takko gabru nelaɗo Allah on hara on tigi townal hito gon ɗon sen hewti ɗon na yen townu hito gon ko yen wowlirɗoyi wa fi masjidi e ka julirde makko Madina kombo no wowlana ɗum liman akramahullahu ko ommo Allahu on teddiniri bi ziyarati zuragol nelaɗo yo Allah teddiniran ɗum teddinira on ɗum ya rabbi Allah tawi mawi en hajjoyali ɗum ko suno wonande julɗo wa sharrafahu mo Allah teddiniri bil wuqufi daragol ala kaburi ka hore kaburu makko sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran torki Allah subhanahu wa ta'ala yo seku ka bawgal makko yo ittu ka yurmende makko o itta ka moƴƴere makko o arshika en o newinana en o okkora en ko hajjiroyen o okka en hajju jabaɗo Allah yo en daro ka hore kaburu nelaɗo Allah yo en daro ka julirde nelaɗo juule wonen joltinoɓe hitoji men ɗin ɗon amin saminan jeetata ɓum no hubbu salihina yiɗugol moƴƴuɓe wa muwalatum e weldudugol e maɓɓe ɓe hubbi sabu giggol ko nelaɗo yiɗi ɓe kon wa bughdul fasiqina e monanagol fasiki ɓe wa muadatim e añugol ɓe bi bughdihi sabu tikkere ko nelaɗo tikkani ɓe kon hadihi hiya ba'du e hino ɗo ko ɗum ɗo woni yoga mazahiral adabi feññinayɗi neediji ɗin ko feññini neediji ɗin wonde hiɗa ni'i ma hondude nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam fal muslimi julɗo yajita hito o tinnoto da'iman furay fi adaiha e nder tottugol ɗiɗo kamila tan no timmiri wal muhafazati e renagol alayha e hoore ɗiɗo tamma tan no timmiri idi ko waɗi kamaluhu timmal makko ngal kanko neɗɗo on mawqufan ko dari ɗum yowiti alayha e hoore ɗiɗo wa sa'adatuhu malore makko nden manutatun ko nde ɓaarinde biha e ɗiɗo si ɗiɗo sortama malore makko nde yani wal mas'ulullahu jalla jalalu haray ko toragol Allah tedduɗo towuɗo on an yuwaffiqana nde o hawrindinta en litta addubi fi ne'agol ma nabiyina nde annabajo meɗen on
wan yaj'alana ende o wadata en min atba'i morde jokkuɓe nelaɗo wa ansarihi e walloɓe makko wa shi'atihi